seenaa ajaa'ibaa nu hundaafuu gorsa ta'uu dandeessu. Dhugaa Rabbii taniin anis akka gaariitti jaaladhe asuma gartee ollaa keenya biyyooti Arabaa tana keessatti taatee tagartee anillee qalbiirraan dhugumaan gartee dasna jettee jaaladheen isin qooduu barbaada duba waan Rabbiif jecha isin jaaladhuuf. Seenaan tuni seenaa dhugaati obboleeyyan kiyya. Gaaf tokko gurbaa tokkootu fuudhaaf ka'ee gandummaan keenya naalaalee intaluma fira keenyaa taniin ani beeku guddina isii beeku gartee haalaa fi amala gaarumina isiitis beeku gandi keenya naaf laaleetiin guyyaan aruuza keenyaa gahee fuudhe jaadu obboleeyyan kiyya. Amma wal fuunee anis manatti sii galfadhee gandi isaanii biraa hogganiifin gartee leelata dakhli halkan duraa gartee jaartii wajjin wal qunnaman san hogga gartee namni akka jaarsaaf jaartiin wajji tahan tahuudhaaf qophaawan san naqabdee ofitti na harkistee naan jette usturni satarakallah nasattari rabbi si haasattaru naan jettee jedhu obboleeyyan kiyya. Hedduu rifatee namtichi itti siqee maaliif jette maaliifin si sattara maal akkaan si sattaruu feete jeen duba ani gartee intalti ati dubra jettee fuute tanummaan fira keetii tana beeytu tuni garaan qabaa jetteen duba obboleeyyan kiyya. Gurbaan maal godhi duba sila arraan tana anaa fi ati taate maal goon obboleessa kiyya. Obboleeyyan kiyya namuu lubbuu isaarra haa dhaabu. Atilleen obboleettii tiyya bakka isiif buusi atilleen obboleessa kiyya mee bakka isaaf buusi. Silaa maal gootan ture duba obboleeyyan kiyya. Garaan qabaatii karaa maleedhaaniin dogongoraan ulfaawee nasattari rabbi si haasattaru jetteen duba. Subhaanallah hedduu rifatee namtichi gartee maletti dhahee namuu rabbii biraa subhaanahu wa ta'ala waa haayechuu akka qabu yaadate duba. Amma murteessi maal jee murteessi seetan obboleeyyan kiyya. Nin sattaraani tooftaa baaseetiin osoo gartee isiinis maqaan hin xuroyne gandi keenyallee maqaan hin xuroyne nutis bultiin teenya osoo hin diigamne akkamittiin gartee isii tana sattaruu danda'a jedhee mala baasee baatii sagaliif gartee hanqa baatii isii hafe baatii torbaa akkana waan isii hafe gartee akka nam tokko isiin agarre manuma keessatti akka jiraattu isii godheeti eega isiin deesse booda halkan isiin dhalte san ilmoo xiqqishuu fuudhee subii masgida deeme duba. Masgida ularra kaayeeti salaata hidhatee seenee salaata ummata wajjin hogga salaate booda dafee isaan keessaa gabbee akka nama jarjaraa bahutti ilmoo san fuudhee hay ilmoo har'a eessaa namni as fidee asitti darbe ilmoon tun eenyuti bakka anaatu guddifata je'eeni gandaanis fudhatee osoo namni gandaa beeku warri salaataaf dhufe warri gandaa hunda hubachiisee jechuudha. Maal jechuu ilmoo lafaa argamte masgidarraa anaatu fudhata anaatu guddifataa isinis naa beekaa je'ee akkasi gandatti himatee fuudhee ofumaaf manatti deebi'ee duba obboleeyyan kiyya subhaanallah. Gandi maaliif beeka ilmoo gartee masgidatti gadamte fuudhee mana galfatee guddisee ebaluun sun nama gaariitti beeka duba. Haatinis ilmuma isii guddisaa jirti gartee harmuma isii hoosiftee gartee guddifte duba. Maqaan isiitis sattarame gartee maatiin isaatis sattaramte ilmoon isaaniitis gartee mucoon ilmoon isiitis harkatti nagayaan jechuu osoo maqaan isiin badin. Akkasitti duba namni manaamaan arke ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam namni manaamaan arke kun maal arke seetan ebaluu san bira deemiti akka nama jannataa ta'e itti naa himi jeen ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. Waan guddoo inni godhe tanaaf badhaasa gartee akka warra jannataati ergamaan rabbii manaamaan duba namni ergamaa rabbii manaamaan arke laa yatamathalu biya shaytaanu shaytaanni manaamaan natti fakkaachuu hin danda'u jee ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. Nama gartee nama jabaa ganda san jirutti ergamaan rabbii ergaatan ergeef duba akkasi gurbaan sun gammade duba. Yaa obboleeyyan kiyya hogganii fi badii takka agarre gartee wal sattaruun nurratti haa jiraatu. ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Namni nama muslimaa tokko sattirii isa irra qabee gartee isa qaanyeessuu dhabe rabbiin addunyaa fi akhiratti isa sattara. Dilii meeqa qabda? Dilii gartee namni sirratti hin beekne taatummaan qofti beetu tarabbiin qofti sirra beeku
dilii meeqa qabna obboleeyyan keenya hundaa'uu gartee satrii rabbitti haajamuudha nu hundinuu li'annahu hundi keenya waan dogongorruuf obboleeyyan keenya walaa sattarru dilii teenya jabduu gartee xiqqoo fi guddoo jidduu nuti daleeni tarabbiin gartee yoonii fi ijaaba satrii irraa kaase rabbiin nu hundarraa gartee satrii nurraan kaasini yoo rabbiin irraa kaase silaa mataa ol fudhannee nama keessaa gad babba'uu hin dandeenye nu hundinuu ni qabna obboleeyyan keenya nuti hundinuu satriitti ni haajamna satriin duba obboleeyyan keenya fakkeenyi isaa akkam isiniif fakkaata maadaama hanqaati nama sattarteen rabbiin si sattara hanqaati jalaa toobachaa deemtuun satrii tee ofirra jabeessaa deemtaa jechuudha malee namni tokko yoonii fi badii fadhi balleessee satrii rabbii jala baxraanis gaarii hin ta'u rabbiin isa faddaha duba gaafa irra deddeebite yoonii fi immoo nama kan sattartu taate jalaayis toobachaa deemtu taate rabbiin gartee addunyaa fi akhiratti illee nama sattara duba nama satrii san arkatu rabbiin nu haa godhu kan lammaffaa wanni seenaa tanarraa barannu yaa boleessa kiyya yaa boleetti tiyya atis rabbii kee biraa waa qabaadhu waan gartee boru jannatatti arkattu rabbii kee bira kaayadhu waan sii fi rabbii malee namni tokko hin beene kaayadhu duba gaafa rakkoon si dhufte gaafa halkan duraa qabrii bultu sun yaa rabbi waan san isii godhe waan jechuu dandeessu rabbii kee biraa qabaadhu warra addunyaa fi akhiratti milkaa'e rabbiin nu haa godhu duba obboleeyyan kiyya seenaan ani isinii jaaladhe isinii qoode tana sheer godha obboleeyyan keessan biraanis gaha addaallu ala alkhayri kafaa'ile namni gartee waan takkarratti khayri takkarratti nama garsiise nama qunname nama tilmaame akka nama khayrii san hojjeteeti jaa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam tanaaf sheer godhi obboleeyyan kee biraan gahi warra gartee waan dhageeffatamu rabbi nu haa godhu anis warra waan dubbateen gartee arjoomu rabbi nu haa godhu wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh